Radionica kovanja kovina je jedna radionica u kojoj se savladavalo bazno baratanje metalima u svrhu izrade nakita. Samo je nedostajalo u stvari korištenje vatre koje ne može se preko Zooma vježbati, ali stvarno sam bila zadovoljna jer su ljudi bili baš i motivirani i to su ljudi preko 54 godine, tako da su to generacije koje dobro barataju alatima različitim. Tako da čak i to nezavršena škola je bila dovoljna, da su bili odlični rezultati. Koristili smo aluminij i različito poludrago kamenje i konac za nizanje. Tehnike su bile, prvo smo vježbali crtanje na limu, prebacivanje dizajna na crtež, piljenje, bušenje, savijanje, brušenje, poliranje sam samo demonstrirala jer to također nisu mogli, nemaju polir mašine. Montiranje, izrada kopči i nizanje tih poludragog kao perli. Po ideji ide skiciranje elemenata koji se pile iz lima, neki elementi se sastavljaju od savinute žice i onda se oni povezuju. A prije povezivanja se još moraju brusiti. Bilo mi je jako važno naučiti ih da budu bridovi fino obrađeni. Nije bilo nužno ni poliranje, ali inače kada bi se radila baš cjelokupna radionica moralo bi se ispolirati tako da bridovi budu savršeno obrađeni. A pa ono što smo mi radili prvo i čini mi se i najefektnije i najjednostavnije je igla. Dakle, imali smo čeličnu žicu koju smo vježbali kako se savija jer ona je prilično čvrsta, teško se savija. I onda se elementi ispiljuju i montiraju na iglu, mogu u kombinaciji sa kamenjem ili bez kamenja. Ovo je recimo dosta zahtjevan dio piljenja, ih je najviše mučilo zato što pilice jako vole pucati, treba imati čvrstu ruku i ništa, treba vježbati. Koriste se zatim još finiji šmirgovi. Prvo grublji pa finiji. To je samo jedan od načina obrade metala, baš profesionalno zlatarski to ide malo drugačije. Ovo je zapravo sve prilagođeno tečaju preko Zooma. Tu je sad recimo jako važno da čovjek se malo opusti i dolazi do različitih rješenja. Jer meni je to najvažnije da bi predmet kojeg izrađuje bio kreativan i zanimljiv. Evo, to je taj neki element koji će ovak ići kroz iglu i tak će visiti. I onda se između recimo metnu kamenčići i to je igla. Dakle, to je sedef, jantar, jaspis, školjkica. To je samo primjer da se vrlo jednostavnim savijanjem može napraviti zanimljivih elemenata. Ne? Dosta su poznate te rimske fibule koje su me u stvari inspirirale na izradu ovakvih igala koje sam radila za dosta muzeja. Stvarno sam zadovoljna sam i s njihovim osjećajem za sklad, s time kako su to svi skombinirali. Zadovoljna sam i sa sobom jer mi je to bila prva radionica, uspjela sam se snaći jer od uvijek sama radim bez ikakvog komuniciranja sa nekime. I bili su motivirani, to mi je najvažnije, da su stvarno im usvojili nešto, dosta znanja i motivirani su i javljaju mi se kontinuirano da će oni sad nastaviti. To mi je jako zgodno.